Reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza, nizere ko mwiriwe neza. Bahaye ikaze ku Ibendera TV rero makuru yo kuri iki cyumweru turi tariki 22 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026. Reka mabwire ko muri aya makuru turaza kwitsa no kwibanda ku makuru atandukanye. Turaza kubabwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gutangaza ko FDLR ari zahabu na koruta muri iki gihugu. Ibi bikaba ari ibyatangajwe na Ministre Patrick Muyaya. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Ingabo z'u Rwanda RDF zikoze ibikomeye cyane. RDF n'igisirikare cya Uganda UPDF bamaze kwiyemeza gukaza umutekano ku mupaka ku mipaka itandukanye mu rwego rwo guharanira ituze mu karere. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kugaruka ku mirwano ikaze yahuje abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo ahitwa Ikavumu. Kugeza ubu tuvugana, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanyanyageje amafaranga kavagari mu basirikare bayo ndetse na Wazalendo. Ni ku mpamvu ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. General Mbara wigeze kuyobora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC amaze guhamagazwa. Ahamagajwe n'iki? Ahamagajwe nande? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Niba wamaze kugera hano nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Reka mbifurize icyumweru cyiza, hanyuma kandi namwe munyemerere ibintu tubigenze gutya. Ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, twinjiye muri aya makuru rero ku buryo burambuye. Nizere ko meze neza, nizere ko aho muherereye mukomeje kugira ubuzima n'ubugingo byiza. Abantu muherereye mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda ikaze muri aya makuru. Hanyuma abaherereye mu migabane itandukanye, hari abantu badukurikira baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abantu badukurikira baherereye muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Zambia, abari Sudani, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Uganda, abari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, mu duce dutandukanye. Mwese tubahaye ikaze. Duhita tuninjira muri aya makuru byihuse nta gutinda. Abarwanyi ba FDLR ni zahabu na koruta. Ibi ni bimaze gutangazwa na Ministre Patrick Muyaya, ni Ministre muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu atangaje aya magambo akomeye kubera iki? Ibi byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo nkubwire yuko ibi byongeye gutuma hazamuka undi mwuka ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari. Bwana Patrick Muyaya uyu nguyu rero amaze gutangaza amagambo akomeye cyane. Abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko badafite ubushake bwo kwitandukanya na FDLR no kureka gukorana nayo, mu gihe ari kimwe mu bintu bisabwa mu masezerano ya Washington bigomba kubanza gushyirwa ku ruhande ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi zarwo bafashe. Minisitiri w'itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya
yatangaje ku mugoroba watambutse amagambo akomeye cyane abinyujije ku rukuta rwa X, akaba yemeje ko FDLR ari urwitwazo ruganisha ku mutungo kamere wa Kongo. Bwana Muyaya yagize ati FDLR urwitwazo rw'iteka. Ese aba FDLR bahunze u Rwanda mu 1994 bashobora guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 32? Oya. Umuvugizi wa leta ya Kongo yakomeje agira ati iyo turebye uruziga rwo kwigarurira uburasirazuba bw'igihugu kuva mu 1997 u Rwanda papa na abakungu barwo cyane cyane RDC RCD bigaruriye intara Kivu y'Amajyaruguru imyaka myinshi, kuki batigeze bahagarika ikibazo cya FDLR? Hagati ya 2009 na 2020 FARDC yakoze ibikorwa byinshi bya gisirikare yonyine cyangwa hamwe na RDF byo kurwanya FDLR, harimo no kwica umuyobozi wabo ndetse no gucyura ibihumbi by'abarwanyi babo mu gihugu cyabo u Rwanda. Patrick Muyaya avuga ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda, asa nk'ugaragaza ko nyuma y'imyaka 32 yaba itakiriho. Niwe wivuguruje ashyira ahagaragara ukuntu hakozwe ibikorwa byo kurwanya uyu mutwe kuva mu mwaka w'2009 kugeza ejo bundi muri 2022, ukaba wakwibaza niba abararwanyaga abaringa cyangwa bararwanyaga badahari. Patrick Muyaya yagiye kure kandi avuga ko ndetse muri iki gihe u Rwanda rugenzura ibice by'igihugu FDLR iherereyemo, ariko ngo inzira y'amahoro ntirangira. Akavuga rero ko ikibazo cya FDLR ngo gikomeye. Agira ati ukuri nuko FDLR ni zahabu koruta n'umutungo kamere wose ugwiriye muri kariya gace k'igihugu cyacu. Impamvu nyazo z'intambara, iyo wumvishe ibitangazwa n'abayobozi ba Kongo wibaza impamvu bemeye kurwanya FDLR mu biganiro bitandukanye bagiranye n'u Rwanda, haba i Doha na Washington, kandi bazi ko uyu mutwe utakiriho. Ushobora no kwibaza uti ese ubundi FARDC yabasha FDLR cyangwa yaba iyirwanyiriza iki kandi bahuje imyumvire? Aya magambo rero ya Bwana Patrick Muyaya akaba yatumye ibintu byongera gukomera ndetse impaka zongera kuba nyinshi, no umwuka wongeye kuzamuka muri aka gace. Ngayo nguko reka duhindure ingingo twerekeze muri RDF. RDF yakoze ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo nkubwire ko kugeza ubu RDF yafashe icyemezo gikomeye iri kumwe n'igisirikare cya Uganda UPDF, biyemeje gukaza umutekano ku mpaka ahaharanirwa ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Uganda UPDF zimaze iminsi mu makugurwa y'abayobozi b'ingabo zikorera ku mipaka ihuza ibihugu byombi, bakaba biyemeje kongerera imbaraga umutekano ku mupaka no guteza imbere ituze mu karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari. Iyi nama yebereye mu karere ka Musanze mu Rwanda ikaba yarabaye mu rwego rwo gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi, umubano mwiza n'icyizere hagati y'ingabo z'ibihugu byombi. Mu minsi itatu y'ibiganiro, intumwa z'impande zombi zasuzumye ibyemezo byafashwe mu nama ya gatandatu yabaye kuva ku ya 30 Nzeri kugeza ku ya 2 Ukwakira mu mwaka ushize 2025, ikabera ikabare muri Uganda, zinarebera hamwe aho ishyirwa mu bikorwa y'imyanzuro yavuyemo igeze.
ibiganiro byibanze ku ngamba zo gucunga umutekano ku mupaka no gukemura ibibazo birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko, icuruzwa ry'abantu, ubucuruzi butemewe, ubujura bw'amatungo, kwinjiza no gusohora inzoga zitemewe, uburiganya no kwiyitirira abantu n'ibindi. Impande zombi zashimangiye ko ubufatanye bukomeye bukomeza kubaho binyuze mu biganiro bihoraho mu bikorwa bihuriweho bigamije kongerera imbaraga umutekano ku mupaka no guteza imbere ituze mu karere. Abitabiriye inama kandi bagaragaje akamaro ko kwagura ibikorwa by'izi nama, hagashyirwaho uruhare rw'abaturage binyuze muri gahunda y'imikoranire y'ingabo z'abaturage, gahunda yo kurengera ibidukikije ndetse n'imyitozo ihuriweho n'ingabo. Umuyobozi wa diviziyo ya 5 muri RDF Major General Rukika Rusisi yashimye umwuka mwiza, ubunyamwuga n'icyizere byaranze ibiganiro. Aha yagaragaje ko ibiganiro byubaka byashimangiye ubushake bw'impande zombi bwo gukomeza kubungabunga amahoro, umutekano n'icyizere ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Akaba uyu umugabo rero nyemerera ariko mbanze mu kwereke uyu mugabo Rukika Rusisi uyobora ingabo za RDF muri aka gace. Dore nguyu rwose uramubona, uyu mugabo rero akaba yaritabiriye aya mahugurwa ndetse anagaragaza ko ibi biganiro byahuje izi ngabo bigomba gutanga umusaruro. Yanashimangiye ko abayobozi b'ingabo bazakomeza gukorana bya hafi, guhanahana amakuru no gukemura ibibazo bishya bishobora kuvuka. Ku rundi ruhande, ni ukuvuga ku ruhande rw'igisirikare cya Uganda UPDF. Ku ruhande rwa UPDF, umuyobozi wa diviziyo ya 2 y'ingabo zirwanira ku butaka Major General Paul Muhanguzi yavuze ko biyemeje gushyira mu bikorwa ibyemezo byafatiwe muri iyi nama no gukomeza gukemura ibibazo bishya bivuka ku mipaka. Abagabo bombi bibanze ku mipaka, sumbaze ngo ni yihe mpamvu. Abagabo bombi rwose bibanze ku mipaka, cyane cyane umupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'umupaka w'igihugu cy'Ubugande. Uyashimangiye kandi ko ubuyobozi bw'ibihugu byombi ku buyobozi n'ubufatanye bukomeza gushimangira ubufatanye hagati y'impande zombi. Ngibyo rero ibyavuye mu biganiro n'aya mahugurwa yaranze aba basirikare b'impande zombi, bakaba biyemeje bikomeye cyane guhangana n'ibikorwa bikomeje kugenda bibangamira ibihugu byombi, by'umwihariko umutekano wo ku mipaka. Ngibyo rero reka duhindure ingingo, twerekeze rero noneho ku mirongo y'urugamba, tugaruke ku mirwano ikaze yahuje abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo ikabera ikavumu ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza abatuye Kavumu n'ibice byegeranye muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baravuga yuko hongeye kubera imirwano hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na abarwanyi ba Wazalendo na FARDC barwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo, nubwo ngo yaje gucogora ariko ikongera gukomera. Umuturage wo muri ako gace agira ati imirwano yatangiye nyuma yuko umurwanyi wa Wazalendo ajyanwe mu kigo nderabuzima nyuma y'amasaha make
imirwano yahise itangira kuva Katana kugeza Kavumu ngo urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana. Ibi ni byabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma ibyabaye mu gitondo cy'uyu munsi rero ndakubwira yuko n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo ngo abongeye kubyuka bagaba ibitero muri ibi bice ngo bakaba bari bagambiriye kwirukana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Wazalendo rero zikaba zongeye kugaba ibitero ahangaha bafatanyije n'abarundi ndetse ngo ahagaragaye n'abacancuro. Andi makuru ahari kandi nuko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bazamuye drone imwe, ariko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 ikahita iyihanura. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru ajya hagaragara aravuga yuko abarwanyi b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abawazalendo ngo banyanyagijwemo amafaranga kugira ngo abahangane n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 kandi babashe kubatsinda. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri guha amafaranga abasirikare b'igihugu na Wazalendo bahanganiye n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru hagamijwe gukomeza intambara. Aya mafaranga yatangiye gutangwa tariki ya 11 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026 nyuma yuko itsinda yaturutse muri Minisiteri y'Ingabo risuye Uvira ku ya 10 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026. Umurwanyi wa Wazalendo wahawe amafaranga yatangaje ko umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari guhabwa amadolari 400, abo muri Wazalendo bakaba bari guhabwa amadolari 200 kuri buri wese. Amakuru yizewe avuga ko itsinda rya Minisiteri y'Ingabo ryigabyemo andi matsinda 6 bakajya gukurikirana ibikorwa byitangwa y'aya mafaranga mu mujyi wa Uvira, mu kibaya cya Ruzizi, muri Baraka, muri santere ya Fizi, muri Minembwe na Makobora. Aka rero ngo abakise agahimbaza musika kaba gatanzwe nyuma yaho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bavuye mu mujyi wa Uvira muri Mutarama uyu mwaka w'2026. Kuva icyo gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye ingabo n'ibikoresho muri iki gice, mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yarakomeje kugaragaza inyota yo kwisubiza ibice bambuwe. Tariki 23 Mutarama muri uyu mwaka, guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kongo Jean-Jacques Purusi Sadiki yabwiye abaturage ba Uvira ko Tshisekedi mutumye kubabwira ko vuba leta izatangira urugamba rwo kwisubiza Kamanyora, Bukavu na Goma kugeza Bunagana. Ibi rero ukabona yuko ari byo n'ubundi birimo gupangwa nyuma yuko n'ubundi bahawe aya amafaranga. Reka twerekeze mu yindi nkuru. General Mbara wayoboye FARDC azifashishwa akaba yamaze guhamagazwa mu rubanza rwa Yavu ushinjwa gukorana n'u Rwanda. Uru rubanza rwa General Yavu rukomeje kuba agaterera nzamba na kasamutwe. General Celestin Mbara Munsense wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'2018 kugeza mu mwaka w'2022 azifashishwa mu rubanza rwa Lieutenant General Philemon Yavu Irunge ushinjwa gukorana na leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwafashe umwanzuro
abubwira urukiko rukuru rw'igisirikare ko mu gihe Lieutenant General Yavu yayoboraga intara ya gisirikare ya gatatu yavuganaga nabo muri leta y'u Rwanda kugira ngo atsindishe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lieutenant General Yavu yahakanye iki kirego asobanura ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda, icyakora ko yakiriye ubutumwa bwa telefone bwaturutse ku muntu atazi bushinja FARDC gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu musirikare yasabye ubushinjacyaha kwerekana ubutumwa abo mushinja kwandikirana nabo muri leta y'u Rwanda, ariko bwasubije ko kububona abita abworohera kuko ngo kwinjira muri telefone ye bigoye cyane. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwasabye ko urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC rushakisha ibiganiro bya telefone Lieutenant General Yavu ashinjwa n'abo bantu niba bihari koko. Lieutenant General Yavu yibukije urukiko ko General Mbara yamubereye umuyobozi, asaba ko yahamagarwa kugira ngo azamutangeho ubuhamya amwiburanisha aritaha rizaba tariki 2 Werurwe muri uyu mwaka w'2026. Abacamanza bakaba barahise bemera ubwo busabe ndetse bahita bahamagaza uyu Mbara igitaraganya. Umunyamategeko wa Lieutenant General Yavu Maître Parfait Kanyanga yasobanuriye urukiko ko General Mbara azashyira umucyo ku biteye urujijo bikomeje kuvugirwa muri uru rukiko, akazanagaragaza ko uyu munyamategeko akaba yizeye ko hazanagaragazwa ukuri ku bijyanye n'umukiriya we. Twihuse kandi atwerekeza mu yindi nkuru. Nyemerere nongere nkwibutse, aha ni Kwibendera TV, nge nitwa Umukada. Yamaze kugera hano, nyemerera unkorere like uraza kuba ugize neza, nyemerera kandi unkorere subscribe niba ugeze hano Kwibendera TV ari ubwa mbere, ntuze kugenda utankoreye subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dona notification kugira ngo butaha amakuru Kwibendera TV ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ngayo ngoko reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru, hanyuma mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza.